Mihun Lady Anabada, Mataukaram the death certificate Piribano, Ningol Club. Sagol na kaubudagi soktuna Rimski ICU da numit karani laika naram laba matung Mihun Laina death certificate pisinduna namduna yumda puthan kraba matung Mitay maibana Mihun Yangbada Mihun Lairambadagi district hospital da pukat laba matung Siza hospital da pukat pagi lambida Laikidraba Elangbam Mocha sahi taragani pan Apokpa Elangbam Ningtem Hairok Part 2 Hairibam yoy ase Mihun Laina Mataukaram na death certificate piribano Mathau masakhang daba Dr. Chairak Piyu Haina Ningol Club ki president na phongdorok le Elangbam Mocha Sagol na kaubadagi Laika nanaba Hairok talaiba community health center da pukhatuna laika naraba matung Thoubal district hospital da amo laika navagi anabagi phibam adu lusilakpadagi Rims ta refer tauke Rims ki ICU da thamduna layeng sathaduna lakhibane Doctor na anaba khudingmak phahanba ngamde haiba adudi yai adubu thawai haksang yauna layeng biba adudi Doctor aduna ngame madugi thajaba aduda thawai kanjanaba hospital da pukhatluraga section na layeng bibagi mahutta sire haiduna death certificate piduna tharakpa aruba phibam da lairaba anaba amabu namduna yumda puthankiwa asigumba mathong huktaba doctor sing asigi mathakta laingak na akanba cherak pigadabani thawong asina ahan basu oiramloi doctor singi section daba kayana patient sibagi chang aduki matik wangkhalakliwani masina maram oiraga hospital da akai atoi thokaliwa thokhaningdaba thokdok kaya thokliba mayam adu patient party gi maral ngakta nate haibasi mocha gi thokdok asinasu mayek laraba khudamni asigumba doctor sing asina mathau masak khangna thabak tawraktaba section daba thawong sing asina miyoi kaya gi punsi kanba yabagi oithokpa leirabasu kanba ngamdana laikhrabani maram aduna mihun leiraba mida death certificate pisinbada chenaba mara leiba doctor athubada ain gi oiba chairak pigadabani laikhidrabagi imungda matik chaba compensation pigadabani hairiba wafam sing ase lengak na thabak ta paikhalaktrabadi Hairoki miyamna makhal makha kayagi khongjang changsinaba sem sare hairi BDF singna uniform set chabada BDF thaba cap base amasung soldier base thetpiyu Manipur gi law and order ngakpada achauba daita lawduna police department gi makhada ahing nungthil leptana duty tawduna leiriba BDF member khudingmakta duty tawbada set sariba uniform da BDF thaba tupi amadi soldier base thetpiyu haina district khudingmaki BDF member khudingmakta appeal tawrakle All Manipur BDF Welfare Association ki Publicity Secretary na thokpa cherol asida hairiba sigi matangda hanadagi association ki maikaidagi member singda media ki khuthangda khangan basu laikhrabani adubu maring marangbo oina BDF kharadi MP base thetuna amadi base amata thetana uniform set chaba association na thengnare masina law and order ngakpada police department ta kanana hena law and order ngakpada achoba daita lawri haiba state laingak na masak khangbidre Taseng na hairabadi law and order duty tawbadi BDF sing na helibani association na BDF member khudingmakta BDF singi yaifanaba thamliba wafambu thawai wawaidana duty tawramba tarabadi maduda thorakpa afafata daita masa na pujagadabani loina na police department na su BDF sing na uniform set chabada BDF thaba cap base amadi soldier base thet kadabani haiba standing order ama athubada thokpinaba su appeal tawrakle Imphal East imung kayagi miyoi sing COVID-19 positive oibadagi lawlok na bami leitabadagi COVID-19 Joint Task Force na lawlok pagi thavak sathaba hore Imphal East ngasi phabuda COVID-19 gi confirmed case listing ani ga chanipan humbudra ka mathoi active case na chamapan ga humbudra ka mapan aduga hojik phabuda sikhiba mi gi masing na kun ga taruk sukhre maduna district asigi mapam kayada COVID-19 na positive oiba imung gi miyoi kaya yaurakpadagi lawlok na bami leitabadagi yamna chawna awaba mayok na re hairi Paurabi khulda imung anigi maru oiba miyoi kaya COVID-19 positive oiduna COVID care center da laikhibadagi makhoina uramba lawpham adu lokpinaba leitabadagi COVID-19 joint task force Paurabi na achauba thogdang lawduna lawpham animak lawyebagi thabak pangthokre machine sizinaduna lawyeba loiraba matungda phosing adu containment zone gi manungda laikhraba imung yauna pusinba yadabana COVID-19 Joint Task Force ki members singna thongal phauba thinbibagi thabak chathari masigi matungda containment zone da lehoriba miyoi sing phau bora sing adu pusinduna court ta hijinbagi thabak tawre COVID-19 Joint Task Force Paurabi dagi phangba pawgi matung inade hojik COVID-19 positive oikraba imung kharagi lawyebagi thabak sathava asida yamna chawna awaba mayok naribadi phau hanaba bora leitaba asini Lau sangam ama yaibada yamdrabada bora nifu yangkai mathau tai
मदुना बोरासिंग अदु फंगबा ngamdabagi awaba mayoknai मदुना सरकार की माइकैदगी फौ हानबा बोरा फंगहनबा सिनबियु हाइरे हौजिक पौरावी खुंदा नतना इम्फाल ईस्ट की मफमसिंगदा लैरिबा लबुकसिंगदा पाक सन्ना फौ मुनबा हौरकले मदुना लौ खाउबा अमदि यैबगी थबक्ता लौमीसिंगना लौबुक्ता माइ ओनसिनगदबा अदु कोविड-19 लाइचत असिना लौबुक्ता कुंबा ngamdre लोइनना पॉजिटिव ओइबा इमुंग कया यावबना मखोइना उरंबा लौफमसिंग अदु लौ लोकपा ngamdana पाक सन्ना मांगबा याबगी अकीबा लैरे फिबम असिदा ग्राम पंचायत की प्रधान मेंबर सिंग अमदि लोकल एमएलए गी माइकैदगी अथुबदा मिजंग चंगबिदुना लौ लोकपगी थबक्ता मतेंग पांगबिनबसु अपील तौरकले नागा सिंगी तोखाइबा फ्लैग अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन की मतंगदा कंप्रोमाइज तौरोय मुइबा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइसेक मुइबा की जनरल सेक्रेटरी थुंगालेंग मुइबाना नागा सिंगी तोखाइबा फ्लैग अमदि कॉन्स्टिट्यूशन की मतंगदा हिरम अमतदा कंप्रोमाइज तौरोय हाइना यामना मयेक सेंगना फोंदोखरे NSCN-IM की जनरल सेक्रेटरी मुइबागी वाफम असी दी वेयर ना खनना लौबा इंटरव्यू अमदा फोंदोखिबनी इंटरव्यू लौबा अदुदा IM की जनरल सेक्रेटरी मुइबाना हाई नागा की फ्लैग अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन की मतंगदा IM की ओइबा हानगी फिरेप्तगी अहोंबा लैत्रे इशू अनी असि फंगद्रिबा फाउबा लोइबा मिकुप फाउबा थेंगनखिगनी नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप अमदे नागा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खरना नागा सिंगी ओइबा तोखाइबा फ्लैग अमदे कॉन्स्टिट्यूशन की वाफमबु नाथाइदुना थमलिबा सिंगबु थुइंगालेंग मुइबाना नागा सिंगी मायोक्ता लैबा ट्रेटर नि हाइना फोंदोखरे लोइनना नागा फेस्टोक असिगे इंटरलोक्यूटर RN रबीना IM बु नमथाक तौरे यूनियन होम मिनिस्ट्री के कमांडर नागा सिंगबु इंथोक पिरे हाइना महाकना फोंदोखे नागा फेस्टोक असिना माइ पाक्तबा तारगदे IM ना इंडिया गवर्नमेंट की मथक्ता लान तौबगी खोंजंग अदु मखाताना संगसिनगदरा हाइबगी वहंगदा महाकना मसिगी वहंग असि इंडिया गवर्नमेंट हंगदबनी हाइना खुमखे सरकार की स्कूल कॉलेज सिथरकपगी मरम अनिनी अहानबना इंफ्रास्ट्रक्चर मतिक चादबा अनीसुबना हेडमास्टर प्रिंसिपल की एडमिनिस्ट्रेशन सोइबदगिनी राजेन एजुकेशन मिनिस्टर S राजेन हाइख्रे सरकार की स्कूल कॉलेज सिंग सिथरकपगी मरम अनिनी अहानबना स्कूल कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर मतिक चाना लैतबा अनीसुबदना हेडमास्टर प्रिंसिपल की एडमिनिस्ट्रेशन सोइबदगिनी हाइनिंगी वाफम असी ngasi ayuk डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन सिंधुना मणिपुर कॉलेज पांथोकपा नौना एजुकेशन मिनिस्टर ओइरखिबा S राजेनबु ओकपगी थौरमदा मिनिस्टर न फोंदोखिबनी मिनिस्टर न मखा तारदुना लैबाक अमा चौखटपा अमदि तुंगी फिरेप लेपनबा एजुकेशन बु चौखट हंदबा यादे एजुकेशन सिस्टम अहोंबा पुरकपा मतमदा चौखटपा ओइगदौरिबनी सरकार ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चनहनबा होनरे हौजिकी मतमदा सरकार की स्कूल सिंग सिथरकलिबा से ngakna thoe एजुकेशन की लाइन लैरिबा ओजा सिंग अमदि मरी लेनबा खुदिंगमकना पुक्सेल सेंगना एजुकेशन चाखोरहनबा मतमदा सरकार की स्कूल सिंग सिथबगी मरम लैते एजुकेशन चाखोरहनबा अइकोइ खुदिंगमकना अमतो इना होनमिनसी हाइखे थौरमदुदा मणिपुर विधान सभा की स्पीकर Y खेमसान हायर एजुकेशन की कमिश्नर M हरे कृष्णा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी निवेदिता लाइरेन लाकपमना मथंग सिना चीफ गेस्ट अमदे गेस्ट ऑफ ऑनर ओइखी अक्टोबर 13 पांथोखिबा नीट परीक्षा हाइदोकले अक्टोबर 13 पांथोखिबा नीट परीक्षा हाइदोकले आंध्र प्रदेश के सेहाब अख्तारना टॉप पोजीशन ओइरे हाइना एजेंसी की पाउना हाइरे नीट परीक्षा असि अहानबगी ओइना सेप्टेम्बर 18 पांथोखरबा मतुंगदा लैबाक असिगी ओइना कोरोना वायरस की लॉकडाउन लैबना परीक्षा असिदा सरुक याबा ngamhogdaba singidamagta अक्टोबर 13 हन्ना अनिरक सुबो ओइना पांथोखिबनी हाइरे।